Assalomu alaykum do'stlar. In درس نامبری فتوشاپ یکی از فونکسیون فتوشاپ رو می‌آموزیم. یکی از اینسترومنت‌های فتوشاپ رو می‌آموزیم. درس 5 است. این کدام فونکس است؟ کدام اسباب کدام اینسترومنتی چی لاسو. در اینسترومنتی سی نمودی خود رو دارد. اینسترومنت لاسو خودش هست. اینسترومنت زمینی لاسو هست. اینسترومنت مگنیتیک لاسو هست. بعد هستی همین رو بالا دیگه می‌بینیم. برای مثال اگم صورت می‌گیریم. پس این برای صورتی سی هست. سی استفاده می‌کنیم. در یک صورت چه استفاده می‌کنیم؟ ترین کنیم. اکنون اینسترومنت لاسو کدام فونکسیون رو با خود استفاده می‌کنیم؟ اینسترومنت لاسو اساساً یک предмет جسم رو خانه‌اش رو برای دیگر کردن استفاده برده می‌شود. بسیار این اون رو دیده می‌گیره. گریفتن اسپون کلاس رو این ترانسکریپشن رو کردیم. این بوداوری تیز رو کردن مثل واسه استفاده می‌کنیم. اون رو ویدیو این کامل چکار کنیم که اون کردن موضوع داریم. باید چیزی دیگه درآمد این ورسی میکنیم. این ورسش برعکس آن رو ویدیولد میکنیم. یعنی فون آن رو ویدیولد. فون آن رو ویدیولد کنیم. در ویدیولد که آن ویدیولد پیدا شد کریت چهار. بعد فلاپی دیرکت رو زدیم. فلاپی آن رو دیلی میکنیم. فرمان میترازش آفید شد بعد در اینسترومنتی لاستیک میذاریم. از اینجا بارشازی لاستیکش استفاده داریم. در اینجا میذاریم یعنی خانی این چیز این شد لاستیک میذاریم. بعد در اینجا چی پیدا شد؟ خانی سازش پیدا شد. این هم با اینسترومنتی واشیلی کارش رو کردن میکنیم. چون داشتم اکنون این سیبلا با دیگه میذاریم در بالای این گردنچه میذاریم. اینجا با تنید برای این موضوع میذاریم با روشی شیفت کرده برانبار شده میکنیم شد سیبلا با سیبلا تنیدتر جویی این چه خدا است باشید او اینسترومنتی چی لاسو شد آنها پول دارم کرد. اکنون می‌بینیم با اینسترومنتی پرمیدنی چطور کار کنند. اکنون بعضی الیمنت‌های بعضی جسم‌ها هستند که آنها پارامترهای راست می‌گوییم وقتی بخوام راست هست پارامترهای راست دارند. برای همین اینسترومنت راست و پرمیدنی استفاده می‌کنیم. برای اگر ما خواهیم که فون همین جسم را بون کنیم اینسترومنت راست و پرمیدنی استفاده می‌کنیم. برای چی دارم که راست این چی می‌گوییم آمدیم گرفتیم گرفتیم وقتی که الیمنت شما جسم شما объекتی شما ویدواتر راست هست بهتره شما استفاده برید الیمنتی راست چی رو پرامودنی راست و پرامودنی این تاریخ حوزی را شرکی دار پیش این دیگرانی میگیرم این گرسیم
Çünkü atrofin cismi karamıdır. Nokuyu deletroz edilmesi değil mi? Bak. Şimdi bilgilerini getirin. Bak bu faktör konak ulaşıyor. Nasıl güzel progression. Fakir imkanları bildiğin progression şu. No metonik beligar form beligar surat çift. Yani bu fonksiyonun grafik faktör konak. Önce öykü modu bu. Hero form ekledim. Bunu andarinjo. Böyle tamoş demişler. Rational. Testarmış onda listadan. Öküş monitörün o istatını küçük. Tabii ki flaşla çıkartını. Böyle de yapalım. Öyle ki 15 bir sıkıntı. Buradan kaç. Ben böyle tamamdan. Doğru testar. Yani monitörün sıkıntı. Tabii flaşası. Bunun bir bayağı formu diğer domavi diğer ne böyle yine hazır diğer formatını bastırın neyin manzara yine bir formu videonun progresini şu güzel işte böyle her tanı düşünün çift kalanlar yine bastırın neyin manzara ya şikayeti kilometre gösterir. Fantastik. Fantastik. Mesela kod barayı yazıyorsunuz. Böyle tamamlar. Albatta derinde bir fonksiyondan mısınız? Çünkü böyle tamamlanma. Ya. Bir olmadığı fonksiyon şey. Kadasal bir fonksiyon. Bunu da elektronik sistem. Evet, bir sürü Fonksiyonun Oči, telo, hamkin, Aklı, funksiyon içeriğinde lasso, magnetin lasso bölümünde. Böyle o sonuçların kodları adet proizolası. Часть, böyle onu dokadan düşüyoruz. Böyle on flash bakıda çimde часть var. Lasso, magnetin yani часть gidilir. Ne derim söyleyebilirim. Arkadaş beni tabi oldu. Hiç koordinat olan arkadaş çaskıda videoluk tabi istedim. Yani beni çıkar bir doğum. Arkadaş çaskıda videoluk tabi istedim. Bunları elementary koordinatı da doğru anlı çastan bisiyor. Yani o tabi dasti demektir. Arkadaş çaskıda videoluk. Böyle cümleler malum ne var? Hadi onu. Ama geçiyoruz. Ne yapıyorsa bana aktarını yapayım. Birinci boyut taşı. Anahtarı şu. Ona böyle hemen alayım o. Boğaz çiğ söylemedim. Neyse söylemedim. Neyse mi? Delik. Noki delete rozemukunu. On çimeşe bulmuşlar. On rokta birleştirmekini. Yine bu iki faktörler rozemukunu. Onun bu pozitif açın lastik razlaşını kalmışlar. Onu girdi abi yüzde kalmış. Aklın nedir? Tabii götürme gerek değil. Onu lastik. Biz o hastaya ne değil? Tahmin harcar için. Görgüş anabilir. Arkadan holato kadın lastik ruhu bulganas. On hastaya şu hamile güleşten. Ne dar ol ki akumbut, ne dar ol ki cis şu remeliğini bir, ne dar ol ki cis juda protaş şey dost. Bisyor şikasteroyi bisyor dostlara hınırım. Agar cis dar bir juda protaş şikasteroyi bisyor dostlara diye Behteraş bu magnetin lastik istifade garip 95. Hani misali güven, hani misali çiğler. Darin holato, mismeti lasso, remedioleni, magnetin lastik oldu. Ne dersim o bakışı? Profis, to da söyleme.